nongeye kugusuza kandi nkufuriza ibihe byiza aho ukunda kandi ukurikira ibiganiro tunyuza kuri umuyoboro wa YouTube n'inzira iboneye official. Tuje kubagezaho amakuru yaranze icyumweru mu buzima, njye ndi Samuel Kwizera. Aya makuru reka tuyatangire tubabwira ko u Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya igituntu. Ni umunsi wizihijwe ku 24 Werurwe 2026 ku rwego rw'igihugu kabarizirijwe mu karere ka Gasabo. Umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya igituntu mu kigo cy'ubuzima RBC Dr. Habimana Mucyo Yves yavuze ko ku bufatanye n'abajyanama b'ubuzima hari icyizere ko igituntu kizarandurwa burundu. Urebye ku bazanwa kwa muganga gusuzuma indwara y'igituntu, abajyanama b'ubuzima barenza 50% by'abakekwa indwara y'igituntu nibo baba bazanye. Ariko kwaba ngaba none 8196 twagize umwaka ushize babarwayi noneho bemejwe ko bafite indwara y'igituntu, abajyanama b'ubuzima bari bazanye 27% byabo. Urumva rero ko ari uruhare ntagereranywa, kuko icyo nababwira nuko abazanwa n'abajyanama b'ubuzima akenshi baza batararemba, binyuranye na wundi uzafata icyemezo cyo kwizana ku ivuriro kubera ko indwara imaze kumukubita hasi cyangwa se imaze kumubuza kwikora akazi ke ka buri munsi. Tukaba rero dukomeje kwishimira uruhare rw'abajyanama b'ubuzima, tunabasaba gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo indwara bashakisha abarwayi hakiri kare, bigabanye gukwirakwiza kw'indwara mu baturage, bidufashe no kuzagera ku ntego y'ikinyagihumbi twihaye ko muri 2035 indwara y'igituntu yaba yaracitse. Yavuze ko kuva muri Nyakanga 2024 kugera muri Kamena 2025 hagaragaye abarwayi b'igituntu 8196. Ni mu gihe muri 2023-2024 bari 8551, naho muri 2022-2023 bari 9842. Kongera uruhare rw'abajyanama b'ubuzima mu gukangurira abaturage kwirinda igituntu no kukisuzumisha hakiri kare ni zimwe mu ngamba Dr. Habimana yavuze ko zizafasha kugera kuri iyi ntego. Igituntu kiri mu ndwara 10 zitana ubuzima bw'abantu ku isi, kikazaza cyane cyane abafite virusi itera sida. Igituntu ni indwara iterwa n'udukoko twitwa Bacille de Koch. Utwo dukoko tw'igituntu tukibasira hanini ibihaha, ariko dushobora no gufata indi myanya y'umubiri. Igituntu kandi ni indwara mbi cyane kuko utayivuje imuhitana. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko ikimenyetso cy'ingenzi gishobora kugaragaza ko umuntu arwaye igituntu ari inkorora igejeje cyangwa irengeje ibyumweru 2. Hari kandi kugira umuriro, kubira ibyuya cyane cyane nijoro, kugira ikizibakanwa, guta ibiro bikabije, umunaniro, kubabara mu gatuza no gucira rimwe na rimwe igikorwa kivanze n'amaraso. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC gisaba buri wese ugaragaje kimwe muri ibi bimenyetso kwihutira kujya kwa muganga bakamusuzuma hakamenyekana niba ari igituntu arwaye, niba ari n'izindi ndwara kandi nazo akazivurwa. Mu yandi makuru yagarutswe mu buzima muri iki cyumweru, Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko gushyira imbaraga mu kwimakaza ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu buzima, ndetse ko guhera muri Kamena 2026 amavuriro yose azaba akoresha ikoranabuhanga rya e-ubuzima rizafasha mu kwihutisha itangwa rya serivisi. Ni ikoranabuhanga rizaba rikuyemo uburyo bwo kubika amakuru ajyanye n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye, guhera gitangira kwivuza kugeza ku munsi yakeneye. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ibi bizorohereza abivuza, kuko umuganga ashobora kubona amakuru y'uko umurwayi yagiye avurwa mu bihe byatambutse, umuti yahawe, ku buryo bishobora gufasha mu kumuvura. Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko bitarenze Kamena 2026 amavuriro yose azaba akoresha iryo koranabuhanga. Kimwe mu byo rizakemura n'ikibazo cyo gutonda imirongo ku mavuriro atandukanye. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva yasobanuye ko guverinoma y'u Rwanda ikomeje gushyira imbaraga mu bufatanye bugamije guteza imbere ikoranabuhanga mu kunoza imitangire ya serivisi z'ubuzima. Amavuriro amatarenga 200 n'ibigo nderabuzima 349 nibyo byatangiye gukoresha iri koranabuhanga. Mu yandi makuru, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yasobanuye ko imbangukiragutabara idakwiye kurwanira umuhanda n'izindi modoka, agaragaza ko abayima inzira babishaka bakwiye kubihanirwa. Ibi yabivuze ubwo Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva yari mu nteko ishinga amategeko muri iki cyumweru agaragaza ibikorwa guverinoma yakoze mu guteza imbere umuturage. Depite Niyorere Majarine yagaragaje ko hari impungenge ku mbangukiragutabara zigenda nabi mu muhanda ku buryo zishobora guteza impanuka. Yagize ati izimbangukiragutabara zigenda ku muvuduko ukabije ndetse ntizubahiriza amategeko, ntabwo zita ku byapa byo ku muhanda, ati ibi kandi bitwara ubuzima bw'abantu. Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva yasobanuye ko mu mihanda abantu badakwiye kurwanira inzira n'imbangukiragutabara kuko ibitwaye abarwayi. Naho Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana we yagaragaje ko kudahinzira imbangukiragutabara ari umuco mubi kandi ukwiye guhanwa. Yagize ati bikwiye no guhanwa cyane, ku buryo twese dutangira kugira umuco wo gutabara abarwayi, gutabara indembe. Buri gihe dutambuka mu mihanda turabibona haracyari uwo muco, ahubwo ugasanga abantu bayibona nabo bashaka kuyiriraho ngo bigendere. Iki turagifatanya n'inzego zose. Nibyo Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana yatangaje. Yasobanuye ko imbangukiragutabara 90% ziri mu buryo bw'ikoranabuhanga na kamera zifasha kugenzura abashoferi bazitwaye n'ibyo zitwaye, kuko hari ubwo wasangaga mbere batwara ibintu n'abandi batari abarwayi. Mu yandi makuru y'ubuzima hagarutswe muri iki cyumweru, kwa 26 Werurwe ubwo yaganiraga n'inteko ishinga amategeko imitwe yombi, Minisitiri w'Intebe Dr. Justin Nsengiyumva yatangaje ko guverinoma imaze guha abajyanama b'ubuzima telefoni zigezweho 40,000. Yagaragaje ko mu rwego rwo korohereza abajyanama b'ubuzima gukora akazi kabo neza, bahawe telefoni bari baremerewe mu kunoza imikorere.
Izi telefone zifite ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano rifasha mu gutahura indwara, kuvura no kubika amakuru y'ubuvuzi. Ubwo Perezida Kagame yahoraga n'abajyanama b'ubuzima muri 2024 nibwo yabijeje ko agomba guterwa intambwe yo gukoresha ikoranabuhanga. Nyuma y'uko abajyanama bose mu gihugu bahawe telefone, bazanahugurwa uburyo bazajya bazifashisha mu kazi kabo ka buri munsi. Muri iki cyumweru kandi nibwo hamenyekanye ko u Rwanda rugiye kongera kwakira inama ihuriza hamwe abahanga mu bijyanye no gutanga amaraso ndetse n'ubuvuzi buyashingiyeho. Ni inama u Rwanda ruzakira ku bufatanye n'umuryango wita ku bijyanye no gutanga amaraso muri Afurika, Africa Society for Blood Transfusion. Ibi byatangajwe mu nama y'uyu muryango yabereye muri Namibia kuva tariki 21 kugera tariki 26 Werurwe uyu mwaka. Umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga amaraso mu kigo cy'ubuzima RBC Dr Muyombo Thomas yarahagarariye u Rwanda muri iyi nama, asobanura uburyo u Rwanda rugeza amaraso ku bayakeneye hakoreshejwe drone. Iyi nama ihuza abahanga mu bijyanye no gutanga ubuvuzi bushingiye ku maraso baturutse hirya no hino ku isi, ikanahuza abakora mu bigo bishinzwe gutanga amaraso muri Afurika n'abaganga b'inzobere muri urwo rwego. Iyi nama u Rwanda ruzakira muri 2028 ikazaba ibaye ku nshuro 13. U Rwanda rwaherukaga kuyakira muri 2016. Kuri uyu wa gatanu tariki 27 Werurwe 2026, u Rwanda rwizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe kwita ku buzima bwo mu kanwa ku nsanganyamatsiko igira iti twite ku isuku yo mu kanwa tubeho neza. Ikigo cy'ubuzima RBC, Minisiteri y'Uburezi, Akarere ka Gasabo n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye bifatanyije n'abaturage, ababyeyi, abarimu n'abanyeshuri bo muri groupe scolaire Bumbogo mu Karere ka Gasabo mu kwizihiza uyu munsi. Ibikorwa byaranze uyu munsi byibanze ku gusobanurira abanyeshuri n'abandi muri rusange kugira isuku yo mu kanwa, by'umwihariko ku banyeshuri bafata amafunguro ku ishuri bakajya bibuka gukora isuku yo mu kanwa nyuma yo kurya. Umuyobozi nshingwabikorwa w'Akarere ka Gasabo Yasese Bernard yavuze ko bazakoresha umubare munini w'abanyeshuri aka karere gafite kugira ngo bafashe mu guhindura imyumvire y'abaturage ku kwita ku buzima bwo mu kanwa. Nubwo hari kampeni ya Fresheri ku ishuri, ariko dufite n'ubukangurambaga twatangiye bujyanye n'isukura mu baturage. Ariko nyakubahwa minisita, iyi kampeni yatubereye urufunguzo kubera yuko twabonye yuko turamutse tugeze ku banyeshuri byibuze, kubera ko twamaze gusanga yuko 30% y'abaturage batuye Gasabo n'abaturage n'abanyeshuri n'abantu bari mu ishuri. Bivuga yuko turamutse duhinduye byibuze imyitwarire n'imyumvire y'abanyeshuri 30% bashobora kudufasha guhindura imyumvire y'abandi basigaye bose. Kugira ngo rero dukomeze dushimire abafatanyabikorwa twafatanyije muri iki gikorwa, yaba ari Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Uburezi, RBC, abafatanyabikorwa ba SOS, Rwanda Dental Association, bose turabashimiye cyane muri iki gikorwa ko twafatanyije kugitegura neza, kandi turagira ngo tubasabe n'ubufatanye kugira ngo tugere mu bigo byinshi by'amashuri, tugere no mu bigo nderabuzima, twegera abaturage kugira ngo dukomeze kubigisha kwirinda indwara zo mu kanwa. Irene Bagahirwa ushinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa mu ishami rishinzwe kurwanya indwara zitandura muri RBC avuga ko abana bagiriye umuco wo koza mu kanwa byagabanyije ibyago byo gucukuka kw'amenyo no kuribwa, akavuga ko amashuri yose akwiye kwimika uwo muco. Dusanga rero dukwiye guhuza isuku yo mu kanwa n'ibyo byose, fresheri ku ishuri, amafunguro bafata ku ishuri ndetse n'isuku muri rusange, bityo tukizera yuko abana nibakurana umuco w'isuku ari ku mubiri ari no mu kanwa bazagira ubuzima bwiza. Kandi noneho twajya by'umwihariko mu isuku yo mu kanwa, tuzi ko akanwa ari indorerwamo y'umubiri muri rusange. Kagiriwe isuku rero, uburwayi bwinshi bwatumaga abana basiba kuza kwiga kubera ko baraye ijoro n'imisonga cyangwa se ko barimo baribwa kwishinya, byatuma bigabanuka, noneho abana bagakurikira neza bakabasha gutsinda neza. Ikindi twagendeye n'ubundi ku bushakashatsi bwagaragaje ko abana n'ubundi aho bamaze kugira umuco isuku yo mu kanwa, uburwayi cyane cyane bwo gucukuka amenyo bwaragabanutse ku buryo bugaragara, kuva kuri 45 bugera kuri 16. Noneho babandi bari bafite uburibwe cyane kubera isuku yo mu kanwa ihoraho bwavuye kuri 44 bugera kuri 7%. Twifuza rero ko amashuri yose duhereye kuri iri ngiri yose yakwimika uwo muco wo gufungura, ariko bagakurikizaho no kwita isuku yo mu kanwa. Mu kwizihiza uyu munsi wahariwe kwita ku buzima bwo mu kanwa,
umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'uburezi Rere Claudette yashimiye ubufatanye bwa minisiteri y'ubuzima n'abafatanyabikorwa bayo mu kwita ku buzima bwo mu kanwa bw'abanyeshuri. Iyo rero tugaburiye abana ku ishuri twabifatanyijemo n'ababyeyi, abana bagataha ntiboza amenyo, ntibakarabe, ntibigirire isuku, ntabwo babasha kugaruka kwiga. Iyo batabashije kugaruka kwiga, twese nk'igihugu tubihomberamo. Nagira ngo rero nshime cyane minisiteri y'ubuzima, ikigo RBC n'abafatanyabikorwa bacyo bose biyemeje kuza gufatanya natwe kugira ngo, nkunda ijambo ryiza ryo muri local government cyitwa ngo tubijyanemo, biyemeje kuza tukabijyanamo, kuko iyo bamwe tugaburira abana abandi tugareba ibindi ku ruhande, iyo bidahuye ngo bifashe umuturage, bifashe umunyeshuri, hari kimwe kiba kirimo gusiga ikindi. Uyu munsi rero nishimiye cyane kubona ko twabihagurukiye. Urwunge rw'amashuri rwa Bumbogo rwaha ibikoresho by'isuku birimo ibigega by'amazi, ibikombe, uburoso n'umuti wifashishwa mu koza amenyo. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe muri aya makuru, mbararikira gukomeza gukurikira ibiganiro bitandukanye tubagezaho kuri uyu muyoboro.